Yes, ni kuri MTV njyewe nitwa JC nk'ibisanzwe ndimo ndagenda muri iyi minsi nkugezaho update kuri Miss Rwanda 2022 uko bihagaze mu gihe uyu munsi competition cyangwa se selection yerekeye mu ntara y'uburengerazuba. Nitwa JC wakakanya intara y'uburengerazuba ibonetsemo abakobwa 9 bonyine gusa bakaba aribo babashije kuba babona pass cyangwa se bakomeza. Muri abo bakobwa rero uko ari 9 reka nze nkuramburire uko bimeze. Turahera kuri nimero 6 akaba yitwa Divine Muheto Nshuti, nimero 3 akaba yitwa Peggy waje neza, nimero 2 akaba yitwa Mauritia Keza, hanyuma nimero 21 akaba yitwa Jessica Mulinga, hanyuma nimero 32 akaba yitwa Amelia Umwiza, hanyuma nimero 17 akaba yitwa Marie Mercia Kaze neza, hanyuma nimero 15 akaba yitwa Stella Matutina Morekatete. Yes, hanyuma rero nimero 4 akaba yitwa Isaro Nadia, hanyuma nimero 33 akaba yitwa Sandrine Umubyeyi. Naho aba bakobwa nyine uko ari 9 bakaba aribo babashije kubona pass go competition cyangwa selection yari iri kubera mu ntara y'uburengerazuba. Yes, nitwa JC uri kuri MTV, komeza urebe video zacu hano kuri MTV, hanyuma buri munsi tuzatubagezaho update uko bihagaze cyangwa se uko Miss Rwanda ihagaze. Ngabo rero abakobwa 9 kuri uyu munsi babashije kuba bahagararira intara y'uburengerazuba muri 34 bari babashije kugera ahabereye amajonjora. Yes, hanyuma rero nyuma yuko muri 54 bari bateganijwe abagera kuri 20 ntabwo babashije nyine kubyitabira cyangwa se kwitabira iri rushanwa. Yes, hanyuma rero abagezeyo nyine nabo ngabo bari guhabwa amahirwe ya kabiri. Hanyuma rero ngiye nitwa JC uri kuri MTV Mwarimu TV, komeza urebe video zacu aho ngaho ndetse ukande like, comment ndetse unakoreshe ya uhereze n'abandi bamenye byinshi. Nitwa JC, ushaka kunyandikira haba kuri WhatsApp, Facebook cyangwa se Instagram hose ndiho ni Mwarimu TV. Ndetse gusa kuri WhatsApp yoyo niyo ngiyo, ariko ushobora kumbona kuri Instagram Mwarimu TV ndetse na Facebook Mwarimu TV. Yes, duhure ejo cyangwa se mu bindi biganiro bikurikira. Ibiganiro nakagaruka. Ciao ciao.